Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbang nga oras yung amin gagayem. Sakbay na, kablaawan tayo man napagayam wens magaway ako na. Hello, Idol Doming Portugal, Doming mabalin amin. Aka Roger Referso Ramirez, baliktad pagayam. Astoy, Roger Ramirez, aka wano as known as Doming. Sabagay, isumat lang ti kayat na asawen. Dahito ikat imbasa tayo lang ti comment ti maysa apagayam. Ken kablaawan na kay amin, anaaya tamang tartarabay iti drama mi, nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Ket ita, addoy ti pakasaritaan anapauluan. Duron. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Rakato mapapal kara tayo dito'y lay haba. Nangamin nang iti nagpasyar dito kat nakita da nakaragragsak tayo nga agi istorya kan mangmangan. Ang damat nakita da ngagsilsilpon. Talakaw mapalta. Kat namo anang iti tatuma. Iso kayat na magkano agsoren sa. Ay, saan agsorendar ti armata matermino kayat damat kano nga ipudno nga ide kat nagbalin damat asukir. Paan anawa kan alikutag. Kaskan ka. Kas karata koramada. Tawalay sika. Natiliwan da kapay nagtakaw manok. Ay, awan na kita. Basic na rito. What? Nagtakaw kan sapay kalting iti. Ulay la rebal palang kay ka. Basic na kita. Arya, kano ka papain alamin, te paragtakaw. Basic lang, kunakmat. Ano pa yatin nadadagsan anaramid ka? Isa nabalbalo na kinay. Karita, nakalaya ka na pala eh. Kaya naknamayan piyak mo rito eh. Nga raw, anapi kwartak dito ay angay tinagda. Kasta talaga, darak palpaliw ka. Talaga nga imulteda, di ka panunutan tayo rito eh. Barang tani, kita am ni Lucio. Nagawid idinaminsan ko't nangalitis sa nga daluson arikado. Ora datang kaka. Tila agpain ba? Kadoon na kada tayo atok hangkat. PR at talaga. Wano KM. Anya PR kaskara KM. Puspul ropa. Wano kapal mukha. Ora datang kaka. Andat kukumot dito kusina karag. Lamot lat bambantayan ba? Kamangang kamutang kayat mangaw. Apa data parayok kan aklaw? Tagaray, tagluto ak. Awan mo't ni Ma'am Kansar tagdada magditarwar. Unwad da na pananda. Loko ka. Tila mabibiyangam. Katnood da paraluto. Nagadungamin mo dyan nakita ka lungganisa. Lungganisa tibigan. Kanto sino ti Pampanga. Pamboritok na dijay gayam. Iso nga gluto ak mangki day. Tama nakiti adaw. Uray day tanarawat kaka. Hamang kaka. Naimasa talaga na dya klase ti longganisa nga men. Ngumabalin la ko makakilawa ka. Uray day tang kaka. Nailutom ka din di longganisa kung tusinaw karag. Nakan ko pa yun Ayan na nga, di para kanya. Ngay. Apay, kanya-kanya mo ta. Kanya. Cook your own gayam. Apay, saan nga magsap ti sursuro na kada tayo dito? Nagbalin tayo ama nagtulaw. Naparabaw. Kandad daw mapayakin na imbag. Managing bubukod, tinaramid mo, karag. Masapar ka ayamot ngay lutlutuan. Sakakat sapsaparag to, panginawan tinagkapyan lagi ti kakadwa adugyot. Agkapida katiba ti dalatan iti lababaw. Lagi ti daduma.
isyot dalatan ititimba. Imbag ata sana nabuaw. Nagkunamang amin ngayon, nawam tisan mo mata nagkapyan, kat kanya-kanyang inaw mat. Ah, may daytang kaka. Asino tinakapanasa na nagtakaw ka na kayo? Ni karagsar. Langgong kamot pablaw, kano si katada record na iday iti kasta. Hindi saan itang tagudboy tayo? Amin na madalapos mo, hindi katakawam. Saan nga ron itan? Apay ayat at dagulit ka. Naimbag launay, tay pagpakita yo ti panagbalbaliw yo kakapsat. Ipusyo. Pakaragsakan ti Diyos na ita. Ken pakaragsakan mat ti gobyerno, ta iso paya pagsakitan ti ulo na. Unmat asar. Talaga nasing putakitan sar. Very good, no kasta. Sapay kuma, taaging ganito'y katitultuloy yo ti kinasing patyo. Ay, umuta, sir. Sir, Sir, talaga kamdagan. saan kayo nga galalay ti saan yo ako kwa? Sir. Ken saan kayo nga agmitmiter iti saan na ited at trabaho? Kas kumay ti panaglutuan. Tano adda maibos wano maawan iti kusina. Ket amangan no mapabasol kayo. Umangag pa iso. Umangag pa yun. Adda nagmitir nga amok, sir. Ngamjak ibagbagan. Nagusto ak lang mo tatito sino kan longganisa. Iso nagluto ak basay diti pinangraman na mat. Raman pala di kapsuong mag. Uray na kaka. Tiraman akat tipingan lang di may salong ganisa. Sikakat sa nga dosinan sa ginlutam. Nalabos kang mat, pablaw. Unay daytan kaka. Ala, next time, sa Anton, Karag, ngamin, unauthorized person kayo. Kat may parit na iti kusina. Unay daytan kaka. Ay, pay attention tanay. Andamanin di ni sir amang lecture ka na sayaw. Wang tata. Okay, everybody. Ag-position kayo, tag-exercise tayo. Kalpasan na, agsala tayo. Kalpasan na, ag-jogging on place. Unay daytan kaka. Nagadumot ng teramidon tayang makabanog mo. Ay, kayat ka, kunakmanan. Okay. Itayag naman ti manan no sino dagiti mayat nga ag-exercise kanagsala tapno amok. Oh, siyempre talaga kayat ka, uwi, tayag ko, Eh. ima. Adda kagudwa amayat nga ag-exercise kanag-jogging. Makabanog mo na. Adamat kagudwa man eh. Ulite ka. Awan binabaw yan. Asino ti mayat nga ag-exercise, ag-jogging, ken agsala. Ay, nasyak na Kuday ka. Talaga, di iba. Talaga kagudwa ti mayat. Agtakder dito'y dagiti mayat, kat agpaigid dagiti madi. Ay, mayatak, sir. Kakayatak launay. Ang takdirak dita. No, siya. Takdirak dita. Diyak kayat ti agsala-sala dito ka na, Oo, jogging-jogging. oo. Isuhin na ko na di igid. Inak ang cellphone ni Jay Ay, na, kino. Datay, mayat dita. Kaya nag-exercise ka na, sala. Sala na tayo. Okay. So, dagiti nagpaigid, mabalindan tirbuar, tamapanda agpidot itirugit di ta kalsada. Anya ti Ilocano ti push. Durong sir. Wano idurong. Anya ti kayatyo. Maiduron wano mangiduron. Mangiduron asad. Tati maiduron kat ka si amatwang. Podno dayta. Masapul met anatipker, jay maidurduron. Tapno sana matwang, wano madangran. Ngamno da ito'y manangiduron, kat nasaya at ti pangiduronan na kada kayo, nakaimimbag. Kaya't yung kadit, agbali na manangiduron, wano paraduron, wano pusher. Saan? Nakaseta? Saan? Denggan nyo ti ibagak. Adda dua alalaki iti igid ti riles ti train. Umayon ti bumanesbos a train. Kat
Agbunto-buntog pala abumalaso di maysa. Ay, kumatala na doon. Isa akala at ngayon duronda. Tapno makabalasiw adagos. Isa nasaya at kagiduron na nakasalbar iti biyag. Iti nasaya at apamayan. Ken no saan tayo nga agkirin at tumakder ken magna kasapulan tayo ti mangiduron kada tayo. We need someone to push us to the right place, to the proper place, to the right path. Ket asino na ita great pusher apag tataudan ti amin na pigsa amang iduron ka na tayo. Jesus Joke lang ni Pablo na jay, tapno umisim kayo, tapno agkatawa kayo. Uray na itan kaka. Okay. So, no iduron na kayo iti kinaimbag. Mayat kayo. Ngam no iduron na kayo iti kinadakas, agmadi kayo. Taday tati mabalin, apakanangran nyo. Anda pa istorya ka na kayo, kalpasan ti break. Break ka na! Break! Break! Unay daytan kaka. May papanumot lang na ito'y iti duron, wano panangiduron, wano manangiduron. Ngam damagak man pa'y. Asino kada kayo ti duron, wano manangiduron. Ay, saan kami po, sir? Saan kami po, sir? Be a pusher to good things. Itulak mo siya sa mabuti. Iduron mo, iti pakaisalakanan na. Kas itinaistorya kon ka na kayo. Induron na jay lalaki. Tapno saan na maabutan, ti bumanasbas sa train. Iso, anay salakan. Ngam no iduron mo ti tao asumabat itilyon, talaga may sagmak ti tao nga iduron mo. Sir, Anya ti mapasamak iti tao nga iduron mo iti abay ti bubuon. nagtibubon, sir. Pudno na ita, iswadi kay agiduron. No, ti panangiduron nyo ti may sa tao kat pakaisagmakan na. Nagets yo ka di kakabsat. Ayun, sir. Nasayat ka di agiduron. Nasayat sir, no pagkwartaan. Nasayat ti agiduron, no makatulong para ti pagimbagan ti tao. Ngam no iduron mo iti pakatayan na, ay dahil ti madisar. Very good. Now, asino ka na kayo ti mayat nga agbalin aduron, wano managduron? Iyak kayat sir. Ne, apay nga Pablo. No, yung English mo rin takat po sir. Ay, awan na. Iyak kayat yung balin na kasata nagbaliwa kaon. Good pusher ka now. Unay daytan ka. Okay. So, nalpasan ti exam yo, kakabsat. Sapay kuma, ta ado tinaisurat yo. Kaya't nasawan, ado tinasursuro yo akinimbag. Bayat ti panagtalinaid yo dito'y rehab. Katnawan ti naisurat yo, kaawatan. Nga awan apulos tinasursuro yo. Adamot lang ka din nasursuro yo. Very good. Okay. Itayag yung man ti ima yo, no damot lang ti nasursuro yo, kun adumot lang ti insurat yo iti papel ang nasursuro yo. Very good. Nakatayag amin ti ima yo O sige, isalay sayo man nga rod, dagiti insurat yo. Come forward and share your friends what you have written on your paper. Pablo. Eh, apay nga yasak ma'am. Kababayin mo ti agtakder dita sango agsao-sao. Agnerbyos basit na pa. Saan mo't adakas ti panangisalaysay mo iti na imbaga sursuro? Unay daytan kaka. Sige man langan. Ti na sursuro. Bayat ti kaandak dito yung rehab. Kat may papan iti Diyos. No kasano ti agyaman, kadag iti ado abindisyon na. Kan no kasano ti agbalin anasingpet ang managduron. No managduron ide, iti kinadakas, ita. Agbalinak to na managduron iti kinaimbag. Wow, very good. O sige,
agrecite kayo amin. Kat ibagayo amin dito'y sango, tinasursuruyo. Kan, agkari kayo, adiyon ululitan, taanyaman, ang nagkamkamalyan nyo, kontra iti pamilya, kontra gobyerno, kan kang runaan na kontra iti lintag ti Diyos. Okay, next, karag. Managbisbisinak nga men, kakabsat. Iso pasensyanda ko na, pasaray agkalungak. Uno makibiyangak ije kusina. Nasursurok. Madimag ti man nakibiyang kun bukles. Maditi agala, iti san na ako ka. Ta kagurat ti Diyos dayta. Kun kagurat ti padataaw. Nasursurok pa ay apasiga kinaimbag ti idurong tayaw. I-push tayaw tinasayaat ng aramid. Ikarik dayta kakadwa. Kung kada kayo amin na dumdumag, iti dayto asiyang agyamanak. Wow! Gaputan, naabutan, iti break time. Agsagana dagiti dagduma. Ta isalaysay dan tumot, tinasursuro da, ken ikarida, adidan agiduron. Kadagiti kakadwada, nga agaramid iti dagas. Break time, listen ka lang. Unay daytan kaka. Natibaga naman ni tata. Sakbay kakadwa, agbalbali makaon. Amin adakas, akababalain, kat idjakaon. Kang runan na, iti agbalay na managiduron iti kinadakas. Tadakas nga raw. Agbalin na kaon duron ti kinaimbag. Ipus kaw dagiti kinaimbag tapno agbalinak amakay ayaw iti padak ataaw. Kang runaan na iti Diyos. Unay daytan kaka. Wen kakabsat, iduron wano, ipus tayo ti kinaimbag, tapno agbalin tayo ang makaay ayo iti Diyos. Saan kat asalot iti kagimungan. Ditan papagayam tinagibusan, ti pakasaritaan anapaulwan. Duron. Dito'y drama tayo. Puray daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.